wanti waaqni nu uumeef bilisaan akka lafa addunyaa kana irra jiraannu ture. Garuu ilmi namaa humna wal irratti ilaallachuun dantaa mataa ofii mo'achuuf jecha bilisummaa dhuunfaaf namoota biroo sarbaa jiraata. Kun immoo lubbuu ofii sooruuf foon nama biroo kutachuudha. Namni ni imala isaa keessatti kufuun eessatti akka isa dhooftu hin beeku. Akkasumas iddoo buluu fi eenyu waliin akka bulu hin beeku. Waa malee miti kan kana dubbadheef. Oromoo waan barbaade tokko dabarfachuuf dursee dubbii san fakkaattu kaasuun beekama. Bara jireenyaa keessatti aduun akka waan ergama siyaasaa qabattee dhufteetti sammuu namaatti gadi siixee qaama namaa baqaysitee fuuran galaana ta'ee qaama namaa dhiqa. Akka gaafa roobni roobee biyyee dhiqee dhakatti baasetti. Egaa jaallan hedduun hawwiin bilisummaa foon irraa fixee lafeen cinaachaa halaalaa mul'ata. Kan carraa kana dhabanii irbaata biyyoof bineensaa ta'an garaan haadhaa halakkaa. Guyyaan kunis yaadannoodhaan dabarti. Bara milkii waaqni baatii caamsatiin roobuuf akka sa'a dorrobuutti duumessaa'ee samii gurraachessa. Lafaan ga'uuf sagalee gigiisaa itti dhaabe. Guyyaa kana yoo roobe milkaa'ina ilmaan namaatiif rakkoo fi gadadoo keessaa baasuuf akka sa'a dorrobee dhaluuf osoo foolatu foolatee tasa du'etti roobnis roobuuf mamandi'ee qilleensa fi bubbee habomboleettii jala dha'ee ijaan warra abdiin eegaa turetti mul'ate dabre. Kunis abdii isa fuula duraa nutti agarsiise akka nuti abdii hin kutanne guyyaa lakkoofsisee darba. Qabsoon kennas bilisummaaf yoo milkiin tures bu'aawwan hanga ammaa dhiigan ilmaan Oromootiin biqilan tokkoof lamaa miti. ለምን እንዳሰራው ቃል አላውቅም። ኮሎኔል ጸሐፊያ ነክ ደውላልኝ እንደርሶ እንደሚፈልጉኝ ነገረች። የመጀመሪያው በተማሪዎች የአመጽ እንቅስቃሴ ላይ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ይሄንን ጉዳይ በክትትል እንድትሰራ የታዘዝኩ አንተ ነህ። ትክክል። ለዚህ ሪፖርት አላቀረብክም። በሁለተኛ ደረጃ ወጣ ስለሚባለው መረጃ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አላመጣም። በርግጥ ያው መረጃው እርሱ እንዳሉት ነው ሾልኳል። ግን ልጁን ይዘነዋል እኮ። ይዘነዋል አትበለኝ። እኔ ስለ ልጁ መያዝ አይደለም ስለወጣው መረጃ ነው ጭንቀት። ያው ልጅቷ ከአገር እንደኮበለች ነው ያልነው ያረጋገጥነው እኛ ሰዎች 24 ሰዓት እንግዲህ ስራ ላይ ናቸው። ምንድነው ማረጋገጫ ማለት? በጆሮዬ የሰማው ኮሎኔል፣ በጆሮዬ የሰማት ለቤተሰቦቿ ስልክ እንዲደወል ስትደውል ስልካቸው እንዲጠለፍ አድርገን ነበር። ስልካቸው ሲጠለፍ በጆሮዬ ሰምቻታለሁ ስትአወራ ማለት ነው። አውሮፓ ነች፣ ኖርዌይ ለሚባል ሀገር ሄደች። ምንድነው እያልከኝ ያለው ኮሎኔል? አትሽመድመድ። የምትሰራው ወታደራዊ ስራ ነው። የምትሰራው የደህንነት ስራ ነው። አንዲት ሴት ይህን ያህል ነገር እስክትሰራ ድረስ የት ተኝተህ እንደሆነ ምን እያረክ እንደሆነ ነው ያልገባኝ። ኮሎኔል ያው በርግጥ ትክክል ነው። ይሄ ነገር እንደዚህ ይደርሳል ብዬ እርሶ ጆሮ እንደሚደርስ አውቃለሁ። ግን ሁሉም ነገር እኮ
አጠናቅቄ ምንድነው የምታጠናቅቀው? መረጃ ወደ ውጭ እየወጣ አንተ አጠናቅቄ አሁን የምታስፈልገን እሷ እንጂ እሷ አይደለም። ስለ ልጅቷ የምታውቀው መረጃ አንተ ብቻ ነህ። በእጇ ላይ ያለውን ዶክመንት የምታውቀው አንተ ብቻ ነህ። የገባችበት ገብተህ ከቻልክ ከነነፍሷ ካልቻልክ ይዛ የወጣችውን የቪዲዮ ዶክመንት በእጄ ላይ ታስገባዋለህ። ጨርሻለሁ። ውጣ። akkam nagaa jirtu jaallan qabsoo saba keessaniitiif jecha lubbuu keessa wareegaa jirtan dhiiga barattootaa barsiisotaa fi qotee bultootaa akkasumas daldaltootaa baasuuf qabsoo hadhaawaa keessa jirtan hundi nageenyi uumaaf uumamaa akka isii waliin jiraatu abdii qaba. nagaa isin gaafachuu isin irraanfanne yaadan sammuun akka boqqollootti na waddamte madaa keessa kiyyaa akka ibiddaa na waxalaa jiru of keessaa baasuuf jecha malee mar'imaa ittiin isin irraanfadhu rabbiin naaf hin uumu. qaaman akka fayyaa taatan ni hubadha. garuu ciinqii farra diddaa gabrummaa jalaa saba keessan baasuuf dhakaa mukatti bu'aa akka jirtan ni hubadha. anis yoo diinni wayyaanee na sakaalee badii tokkoon malitti mana hidhaa keessatti dararaa hiriyyaa hin qabne narraan gahus isin kaa'oo kaleessa manaa baaneef yoo galmaan geettan abdiin kiyya bakkuma jirutti naaf itita jedhe yaada. guyyaa rabbiin boolla kanaa na baasee isinitti na dabale qabsoo isin keessa jirtan milkaa'inaan gonfachuuf abdiin qabu kan yoomiyyuu caalaa guddaadha. waan sammuun na waddamtee garaachi na gubatee onneen irratti madaan fayyuu hin dandeenye na bahe malee kun hundi gidiraa mana hidhaa keessatti bineensa nama fakkaatuun narra gahaa jiruuf akka isinitti hin fakkaanne yaa jaallan qaamni kiyya hundi laamsha'ee hojii dhaabee jira. garuu diinni harkaa na qabu sammuu tiyya laamsachuu hin dandeenye. egaa amaanaa abbootiin keenya nurra kaa'an osoo galmaan hin ga'in carraan kun na dhaqqabuu isaatti darbee darbee na dhaga'ama. sammuu kiyyaaf godaannisa yoomiis ta'ee jira. kunoo badii tokko malee boolla ifaa hin qabnetti darbamee dungoon ija na balleessuuf ergaa kiyya isiniif barreessaa jira. yoo ani isaaf hin goone ani boonii miti.
yaa jaallan kiyya qabsoon hin hifatamtu akka hin hifanne. Maaliif yoo jettan namni foon ofii dabarsee namaaf kennu hin jiru, yookaan immoo namni yoo foon isaa muran cal'isee ilaalu addunyaa kanarra hin jiru. Hadhaa qabsoo irra dhaabbannee bilisummaa boruutti tankaarfachuu qabna. Iyyinee iyya waliif dabarsinee dargaggoota hedduu qabsootti galchinee diina mataa gubbaa nu taa'u ofirraa darbuu qabna. Yaa jaallan qabsoo keessatti gidiraa argaa jirtan martinu ani jaaladheetii miti kan dhiiga kiyyaan isiniif barreesse. Qalamni ittiin waan garaa kiyyaa barreessu ciccitee waan na harkatti hafeef. Sababni dukkanni na liqimseef barumsa dhabeetii miti yookaan yaala dhabeetii miti. Gidiraa sabaa fi saamicha biyya abbaa kiyyaa irra jiru osoo lubbuun du'ee hin badin ijoollummaa kootiin qolachuuf dirqama oromummaa bahuuf jedheeti gufadhe. Danqaa fi duulli nurra gahaa jiru abdii nu hin kutachiisu. Tole gooftaa. Amma maaltu si hafee dhufte? Boonii. Hin dogongorin. Yeroo takkana caqasi. Ani booniin waan hundaa ijaan argee jira. Ammaan booda na sobuuf yaaleen. Boonii. Jaalala ati naaf qabdu hanganuma jechuudha. Kabraa waan jettu qabdaa? Hin dogongorin. Si jaalachuu kiyyara dabree. Eenyummaan kee afaan walii dubbachuun, aadaa walii qabaachuun anaaf hiikaa guddaa qaba. Kanaafuu abdii sirraa muru. Boonii please na dhaggeeffadhu. Amma illee na sobuuf yaalta? Intalli san jabeeffadhu. Boonii asisoo waan jiru Boonii. Please yeroo tokko. Boonii. Intalli mana keessa sanii bakka gaarii qopheesseeraaf. Boonii. Family bus je kanatti fakkaata. Guyyaa kee akkam ture? Guyyaa kee gaarii ture kan akkam ture? Homaan jiru. Dawaa kee fudhattee? Dawaa kee qopheeffadhee dhadhaabee bira rafee mulee kunuunsuuf. Dawaa kee liqimsuu qabda. Bishaan kee oolu. Fenet, wanta kosti mau berbada.
Kanaaf immoo akkaatichi hin qabduun barbaadu. Yeroo ani waajjira deemes ta'ee yeroo ani mana kana hin jirre keessummaan fedhee yoo dhufee akka jalaan banne. Tole? Maal rakkoo jira? No, rakkoo wayii jiraateetii miti. Of eeggannoomaaf akka toluufi. Gadaa Maal jettu? galataan kee akkama godhee deebisu hin beeku. Waaqummaa siif haa deebisuuti. Homaa miti. Waan akkasii yaaduu hin qabdu. Homaa wanti guddaa wanti ansi godhe tokko hin jiru. Kunis si yaachisiin. Garuu waa'een keetiif waa'een boonii baay'ee na yaachisuu jira. Akkama isii agartee turte? Wal arginee turre. Garuu walii galuu hin dandeenye. Kun cufti sababa fayyaaf akka ta'e naaf gala. Baay'ee dhiifama. Anillee nam jajjabaadhee jira. Fayyaan kiyyaallee baay'ee naa deebi'e. Ammanuu No, akkas yaaduu hin qabdu. Takkallee waan akkana yaaduu hin qabdu. Dubbiin kiyyaaf kan isii waan tasa uumame. Kana ammoo yeroo fixata malee fixachuun kennu oolu. Kana beektee takkallee hin cinqamin. baay'ee gaddaa waan uumamu hundumaaf iyya. Homaa miti. Kuni jireenya keessatti wanta nama mudatu. Obsaan akka bira ta'uu abdiin qaba. Gadaan har'allee dalagaan seenne? Adeem guyyaa guutuu bilbilaa fi tureen telefoon an kaasu biyya. Guyyaa sadii moo guyyaa afurii bar argeen hin beeku. Dhaqee laaleen dhufa yookaan. Emee deemii dhaqee ilaali kottume. Jaarallee dalagaan seene maalooyi? Mee bilbiliif mee telefoon isaa irratti bilbiliif mee. Bilbilan kaasu warra. Akkam goona? Kami naannoo isaa jaalattee jiruu biyyaan baa keessatti biyya kee yaadachuudhaaf carraa ati qabdu wantoota akkanaa kana dhuftee daawwachuudha. Kanaaf sillee as fide yoo biyya kee tasas yaadachiise jechaadhaaf. Garuu feeneeta yeroo hedduu yeroo silaalu keessa kee quuqaa wayii waan jiru natti fakkaata. Na taphachiisuu dandeettaa? Seenaan isaa dheeraadha.
ስማት አንተ ምን አባታችሁ ነው የምትዶልቱት? ተማሪ ዝም ብሎ ሲማር እኮ ነው ጥሩ። ገና ቂጣ ጠግባል ብላ ፖለቲካ ላይ ትገባለህ እንዴ? ያናገርኩ ነው። ልማት እንጂ ፖለቲካ አይደለም። ፖለቲካ ለኛ ተውት። ምንድነው እስቲ ስንዱልጡ የነበረው ነገር የለም። ዱቢሲ አትንቀጥቀጥ ፊት እባክህ። ሁሉም ቦታ እኮ የኛ ሰዎች አሉ። አብሮ እኮ የሚማሩት የኛ ናቸው። አንተና ያ ልጅ ናቸው ነገር ስትበጥብጥ የነበረው ኦሮሞ ምን አን ነገር እያላችሁ ንገረኝ እንጂ እያናገርኩ አይደል እንዴ? ምንድነው የተባላችሁት? ጭንቅላትን ሳልበረጥሰው ንገረኝ፣ ምንድነው የተባላችሁት? ያንተ መንቀጥቀጥ ምንም አያርግልኝም። ትናገር አይቻልም። ተግላይ ወደዛው ሰዱት። አንተ ሁለታችሁ አራታችሁም እኩል ተኩሱበት። ጭንቅላቱን በታትነ ተግላይ ሰላም አላልከኝ እንዴ? ለታከም ደማችን ያቱት ኖ waan kana waan barattoonni Oromootti jirtu kana addunyaa irratti nu beeksise. Amaanaa sitti haa ta'u. Lakki akkasii miti. Diina harka bu'uu hin qabnu lamaan gargar deemne. Akkasiin deemne.
አላወከኝም ይጣባረከው ዙልዝዬ ሳልጨርስ ትነግረኛለህ። የት ነው ያደረከው? የት ነው ያደረከው? ንገረኝ። የት አደረከው? ካስቴ ይቀዳል ንገረኝ። የት ደስ ይቻላል። የርናጫተ በግራ በኩል ያለው ነኝ ዞሮ ጦላ ይጃለና እባክህ እንኳን እቺና ማንንም አታንተኛተ ባይ ቶለ ነፍስህን ነው ማሳጣህ ዛሬ ንገረኝ። ንገረኝ እጁን ሳልገነጠለልህ ንገረኝ። ሁሉን ነገር አያችሁ? አንተስ አንተስ አያችሁ? ሁሉ ነው ናት አንደኛው የምሰጣችሁ መመሪያ ኃይል ጨምራችሁ ተብላ ኃይል ጨምራችሁ እንዳለ ጫካው ማሰስ አለባችሁ። ይሄ ድርጊት በፍጹም በምንም ተአምር አይደለም ያየ የሰማ መኖር የለበት። የሰማ ፈንተኛ ያዳምጣችን ተዛኝ ነው እንዴ? የዛን ሬሳ ወደዛ ወደ ጅብ ጉድጓድ ጣለላቸው። ከማን ኃይሉ ጨምሮ ካነሰ ደውሎ መውሪያ ይላክላቸዋል። ልጅቷን በደንብ አይታችኋታል። እንደገና ደግሞ የሱ ቦርሳ ውስጥም የተገኘው እንትን ፎቶ አለ፣ አይጠፋችም። ኃይሉ ተጨምሮላቸው በሚገባ ሌሊቱን በሙሉ አንድ ጋንታ ይጨምርላቸዋል። እያንዳንዱ እጁ ጉድጓድ ሳትቀራቸው መርፌ እንደመፈለግ ፈልገው ሰማችኝ። ታዛኝ ነው። ጨርሻለሁ። ተነቃነቅ። 저희가 시기 전
sinto lemo. Nyaati miyaa Sebida gaba? qabaa. Qaawwa itti irratus maal hojii dargaggeessaan beektaa mire. Aadaan biyya keenyaati fi aadaan biyya kanaa tokko miti. Biyya kanatti ganama hojiidhaaf hin kaata, hin dhiqatta, hojii deemta, hin galta nyaata kee dalagattee rafuu, borumtaallee kaatee hojiidhaaf deemu. Kanuma kaa jiruun keenya. Yaaddume? Feenis akkam du'aa fudhataa jirtaan? Fudhachuu jira. Du'aa keenya dhiisiin dhibee kan ittiin falmu du'aadhaan. Amma yeroon isaa ga'ee jiratti fakkaata. Ciree kee nyaattee erga geessitee wal fudhachuu qabdu. Ammaaf nyaaddu. Har'a hojiin deemtu moo? Hadha dalagaa boqonnaa fudhadhee jira. Egaa akkas ta'e har'a naattu laaqana hojjeta. No. Ati waa'ee laaqanaa yaaduu hin qabdu. Ati dawaa kee fudhachuu dhibee keetirraa akka itti fayyidu akkaataa of tajaajiltu qofa yaaduu qabdu. Lakkana dhiiseera. No. Ati wanta akkasiin barbaachisu. Yeroo qabdutti dawaa kee fudhachuu waa'ee fayyaa keetii yaaduu qofa si barbaachisa. Dawaan kee dawaa humna gaafatu waan ta'eef boqochuu irra jira. Tasallee waan dalagaa yaaduu hin qabdu. Amma kaatee dawaa kee fudhachuu qabda. Yeroon sitti ga'ee jira. Meeshaa kanaan hin kaasa. Meeshaa dhiisi. Meeshaa ana kaasa dhiisi. Dhiisi meeshaa. Deem dawaa kee fudhadhu. ትናንት እንደነገርኩ ሁሉ ነገር በጥንቃቄ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ለዛ አታስቢ። ልጆቹን አውቃቸዋለሁ። በእርግጠኝነት ጥሩ አድርገው ነው የሚሰሩልሽ። ለዛ ምንም ጥርጥር የለኝ ለእኔ። በጣም ጥሩ። በነገራችን ላይ ፎቶዋን ማግኘት ይችላል ወይ ዘሻት? ይዣለሁ። እሷ ነች። ምንድን ነው ታውቃታለህ እንዴ? አይ ዛሬ ናያት ታውቃታለህ ብለሽ ነው? ጉርመኝ ነኝ። አይ አላውቃትም። ችግር የለም። በቃ እኔ ከልጆች ጋር ገንዘቡንም ትነጋገራላችሁ ወይ በአካል ትመጫለሽ፣ አለበለዚያ እንደሚሆን እናደርጋለን። እሱም በስልክ እነግርሻለሁ። ያው የተለመደው ካፌ ወይ ትመጭና እዛው እንጨርሳለን። ለዛ አታስቢ። በቃ ፎቶ መውሰድ ትችላለህ ወይስ? አዎ ትችላለህ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኚ። Waan siin jedhu jarattiin sila akka Roomiyoo fi Juuliyeet ol gootu sun akkam taate? Gadaa fi foonii jechuu keeti? Gadaa fooniidhaa fi maqaan isaanii? Aboo kottu taphni na jibbisiiseera kottu buna dhugnaa.
ከመይ ትሰሚያለሽ? ላንቺ ጋር እኔ ምንም አይነት አውሮፓ ስዞር ሙሉበት ምንም ምክንያት የለኝም። ከፈለግሽ እያንዳንዱ ጥፍሽን ነቅልልሻለሁ። እሺ ቀና አስታውሺ። ሃሎ ተመልከቺ፣ ለዚህ ተመልከቺኝ። እርግጠኛ ነኝ አስታውሰሽኛል። መንግስቱ ሰማይ ብትሄጂ አታመልጭኝም። አሁን አረጋኝ ነው ብለሽ ተሽሎኮሎካችሁ ወጣችሁ ማትገኙ መሰላችሁ አይደል? ቀልደኛ ነሽ። ይገርምሻል። ሱልጣን ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባቸውም። ላይ ብትሄጂ ጎትቼ አመጣሻለሁ። የት ነው ያለው? ንገሪኝ። የት ነው ያለው? ገደብርት ገዳ ስማች። ልጁ ያለው የት ነው? olmil dhadhus gadi ilaalus garaagarummaa hin argine. Kana jechuun immoo mataa fi miila kiyya gubbaas dachiidha. Dachiin kan uumamteef irraa qotannee irratti horsiifannee akka fedhii keenyaa akka irra jiraannuuf ture. Garuu faallaa kanaa irraa qotannee irratti horsiifannee irra jiraachuu miti. Itti awwaalamuufis heeyyama diina irraa gaafachuun dirqama nutti ta'e. Kanaaf carraan Oromoota hedduu hibboo hiikkaa dhabe ta'ee argame. Imimmaadhaan quunnarra yaa'u kanaaf diinni odoo naasuu tokko hin qabaatin barattoota Oromoo fi hayyoottan ta'een kumaa kitila kolaasan. Yaadachii ati naaf dubbadhu. Lammii kiyya kan sibiila rasaasatiin tumamaa jiru, kan qe'ee abbaa isaa irraa ari'amee baqataa tahee biyya ormaa jiraatuuf naa birmadhu jedhee sagalee kiyya ol baasee lallabus deebii isaa hin argan. Dhugaa fi bilisummaan suutuma galti. Guyyaa san addunyaa kan irra hanga jiraachuu qabnutti osoo mirgi keenya hin sarbamin lammii keenya hundaaf bilisummaa fi mirga ofiin of bulchuu hawwine kan ittiin gonfannu ta'a. ልጁ ያለው የት ነው? ከኔ ጋር እኩል መጫወት ይከብድሻል። ስራዬን ጥዬ የምዞረው አንቺን ፍለጋ ነው። ጥፍርሽን ልነቅልልሽ እችላለሁ። እምልሽን ከሰማሽኝ አካልሽም ሳይጎል በሰላም ወደ ቤትሽ ትሄጃለሽ። ቤቱ ይስማማሻል? እንምረጥ?
ዋይ ንገሪኝ እንጂ መልካም መልካም መርጠሻል እንግዲህ የመረጥሽው ጫታ ግን ይከብድሻል ከቻልሽው ሰየም አልመረሽም አልተውሽም እያንዳንዱ እግርሽን ቆርጥልሻለሁ መስማማቱ ነው የሚሻልሽ ከኔ ጋር አኩኩላችን ተሰሚሃል ስንት የእዛ አደራት ነው አንቺ ጋር የምታደርገው ይሄ ጠፋሽ አይመስለኝም ዋይ ሶማቺ ብሩሽን ነው ቆጥልኝ ትናገሪያለሽ አትናገሪም ትናገሪያለሽ አትናገሪም ከኔ ጋር ተውንም ፈልጊው አሁንም አላመንሽም የትም እንደማታወልጨኝ አሁን ፈልገው እኔ ካንቺ ምንም ነገር አይደለም መረጃውን የታረጋችሁት ካሴት እሱን ከነገርሽኝ ካንቺ ጋር ምንም ነገር የለኝ በሰላም አንቺንም ቤተሰቦችሽን ለቅሻለሁ ከወዴት ነው ብለሽ እምቢ ካልሽ ግን አትይኝ በሰላም እንስማማ ካልሽ ሰላም ታወርጃለሽ ራስሽ ህይወትሽንም ሞትሽንም በእጅሽ ጨብጠሻል ያንቺንም ሳይሆን ደግሞ እጅሽ ላይ ያለው የቤትሽ ሰዎችሽ ነው እያዳመጥሽ ነው ተሽለክለካቸው የት የምትደርሱ መሰላቸው አልገባችሁም እንዴ እኛ እዚህ ለመድረስ ብዙ ነገር ከፍለናል ሰንተሻል ይሄንን ደግሞ ግንድ ጠብቀን ነው የምንሄደው በዚህ ነገር የመጣብን ለማንም አንመለስም ከመሬት ነው ልጅ ለማንም አንመለስም ሰንተሻል ለማንም አንመለስም ለማንም አንመለስም ተረዲኸኝ لا وانتم مسيني قبلاي كيسي نقطني ارك ها ما لا نسي في دار كان اموان قلت قلت ليش ساكت ميما واي بوني في غرانتي مي مال رغيت جرش كدا نغر غرو بونين كلينا بيلچه ترت ارس واري بودت نبلمت في سورينا سو قبل مغاجر تانا ستي ما برا غدان مچيو هيمبيك كم مچيو انو ما سيمبيت اتلم بيت انلم بيت انو ما نوم بيت نمو نمني سي بيكون جرو فيدي مانتي اجلمان ارغيته اجلمان اجافوني ارغيتيو وسو كان ارغيت وان هي تولجت سفكاتاسي اكسا يادا وانا كزي تسبك كزي ادا وانا كزي تولي تو باتوس دوار تتيمو كبان بروان نوباتين رت ولو نير نوبان نير مجيونا كانومان بر مورالي مان ارت ها لا تفكر قالوا شكو شكفتي لقى جينا نشل استيت ما جت شو بيتا وانا ما قدان كيس جرو كان ابر اكن انتاولين دندوغا برغداوا سيچويشن نرجرون بيتا ميري
arranjiro kara dufne olin tabanna mes አልስማማም ካልሽም ደግሞ መፍትሄ አንቺ ነው ደሞ አደራሽን በሰማይ እንዳታስጠይቀን ቤተሰቦችሽን መገያ አንቺ ነሽ እምታድኛቸው አንቺ ነሽ ያንቺን ያይት ነፍስ እንኳን ማን ከነፍስ ይቆጥራታል በምን እንስማማ ጨዋታውንም ቀጥል ወይስ በዚሁ እናቀው መልሽልኝ በዚሁ ይቁም ወይስ እናቁመው ሰማ በዚሁ ያቁም ወይስ እንቀጥለው የቱ ይሻልሻል መልሽልኝ የቱ ይሻልሻል መልሽልኝ የቱ ይሻልሻል ሄሎ ይለቀኛል ብለሽ ከሆነ ከአንቺ ምንም የለኝም እባክሽ አንቺን አሁን ገድዬ እኔ ሰው ገደልኩልን ነው እንዴ አይ ሶማሽ ያንን ገዳ ተውየውን ይዤ እስከምመጣ በራስሽ ቋንቋ አስማቶሬ ጋሸም ልጅ አይደል እስከዛ እንግዲህ እዚህው ቁጭ ብለሽ ቤተሰቦችሽን አስቢያቸው በጸሎት እንኳን ደስ በለኩ ዋይ ምንም ችግር የለም አሁንማ እኮ ሁሉን ነገር አጠናቅቄያለሁ ዛሬ ደስታ ቀኔ ነው ዋው ይላል ዋይ ሀጎስ አደከመችን እንጂ ዋይ አሁን የነጉ ዋይ ቻይጥ እንኳን እንደቺ አይነቷን ስንቱን እንትን ብለናል ችግር የለም ጨርሼ አሁን ሰሞኑን ትኬት እንትን አስተካክሉልኝ መለሳለሁ እንደጨረስኩ ነግራለሁኝ ያኛው አንደኛው ልጅ ነው እንትን ያለኝ እሱኛውን እንግዲህ እንትን መረጃው እጄ ላይ ገብቷል ለማንኛውም ምንም ችግር የለም እኔ ነግራለሁ ሁሉን ነገር ያው ጠብቅ አራይ Gada Maayetta galatan akkama godhe deebisuun beeku waaqummaa siif haa deebisuuti. Sitole mo mali, sitamate ba
kabusida Firarra fagate udun kabuke Homambe kuna lalabi ko fanjirabe Hello Bra. Akkam jirta? Nagaa galata Rabbi. Waa'ee feene tooma takka hin jiru. Eessa jedhee barbaada? Sitti meen turree mucayyoon kun biyya kana erga dhufte harka mootummaatti akka hin kennin turte. Nama qaama mootummaatti harka hin kennin ammoo of bira tursiisuun seeraan akka nama gaafachiisu ni beekta. Anama furmaanni tokko illee natti badee taa'u jira. Sitti mee jira na arguu hin dandeettu sin jedhee jira. Ayyee nagaatti. Dalagaan akkam? Dalagaan baay'ee bareeda akkam si Bareeda. Affeerraa kee baay'ee jaaladhee jira. Hedduu galatoomne. Homaa rakkoon qabu abshir. Osuma haasofnu dhimma cimaaf si barbaadnaan jettee turte. Nagaumaan na barbaadde? Nagaumaan si barbaade garuu booni waa'een keetii fi waa'een gadaa baay'ee na yaachiseera. Kanumaaf na barbaadde? Kana taanaan baay'ee nama gaddisiisa. Kanumaaf si barbaade. Waan iji kee tokkoon argee dhara yoo ittiin natti himuuf yaadde baay'ee nama gurgurtee jirta. Booni dhugaa jechuun waan ija qofaan argannu osoo hin ta'in walamanuudha sanii beekame. Amma naa gali. Ati isa gargaaru keeti? Booni waan tokko si ta'in namni yeroo hundaa wanna hin jedhu hunduu sirriidha yookiin of qofa kan dhageeffatu yoo ta'e hawaasa naannoo sanaatii miti namummaa keessaayyuu adda ta'a. Amma deemuu danda'a? Deemuu keetiin duratti waan sitti jira.
akkamitti jiraam? Beewa waan dhugamumaatti siif haa fidu. Shamar wadda? Nee. Anema si margeti karasi argena sitti gore malee sa'aatiin waan tokko sinatti ga'ee jira. Waajjirri kiyyaa asirraan fagaatu. Yeroo biraa tasee wal argine wal dubbisna. Ammaaf yeroo waajjira kiyyaa waan itti ga'eef deemuu qabu. Nagaan Bennett! 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 Oh my god! Bennett! Hi, Bonnie. Hi. Bilbil mas dos. Bilbila bilbilte tuh tayang gara juga. Mantap ya. Bonnie. Bonnie.
ቤት አስገባኝ። Ifa masih jaga nih. Bukan doa ya. Halo. Halo, እዚሁ ምግብ እየበላ ነው። ኧረ ሲጀመር ልጅቷ ልተባበረሽ ብዬ እንጂ አሽከረሽ መስየሽ ነበር እንዴ? የወዳጅነታችንን እኮ ነው ያደረኩልሽ። ልጅቷን እኔ ጋር አምጥታችሁ እንጂ ስለታውቃችሁ እንዴ? ይልቅ እሱን ተይና ገዳ ስለሚባለው ልጅ የምትነግሪኝ ከሆነ ልጅቷ የት እንዳለች ልነግርሽ እችላለሁ። በዚህ እንስማማ። ገዳ ኖ እንደዛ ከሆነ እያንዳንዱ ለፖሊስ ዘግዝቄ ነበር። እንደዛማ ከሆነ ለውጭሎቹ የሚበሉትን የሰጠሻቸው አንቺ ሆንሽን አትዘጊ። ስለዚህ ነገሩን ራስሽ ላይ ተመጣጣሽ ማለት ነው። የዛን ሰዓት ማናችን ወደ ዘውጥያ እንደምንወርድ አብረን እናየዋለን። የማትረባ ፍየል ዞጥሪ ትወልዳለች ምናምን የሚባል ነገር አለ። ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አልገባቸውም። ህዋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባህ? ፍንዳታ ነህ። ፍንጥር ፍንጥር ትላለህ። ግርማል ካርታዎች ያዘጋጀንላቸው ይኸው እስከ 19 ከገባንበት ከ83 ዓመተ ምህረት አንስቶ ውፋይ ብለን ነበር። ሶት መዞ አማራ እንድትሰቦ ሶት መዞ ሲዳሞ እንድትሰቦ እርሱ ትባሉ እኛ እንቆያለን። ከየት እንደመጣችሁ እኔ እንጃ። አሁን ደግሞ እናንተ አለላችሁ ወደ ህዝቡ ገብታችሁ ሰላሙ ሳትበጠብጡ አላችሁ በገብተን የመሳችሁን የዶንባችሁን እንሰጣችኋለን። ብዙ ወገኖቻችን ከፍለናል እዚሁ ላይ ለመቆየት። በመንገዳችን ላይ የሚገባ ሁሉንም
ሂሳባቸውን እንከፍላለን። ሶንተኛል ሂሳባችሁን በየገባችሁበት እንሰጣችሁ። ለዚህ ምዕረት የለም፣ ለዚህ አናልፍም። አይገባህም፣ አይትገለጥልህም፣ እገልጥልሃለሁ። እጅ ላይ ያለው መረጃ ትሰጠኛለህ፣ እኔም ወደ ስራዬ ወደ ሀገር እመለሳለሁ። አንተም እዚህ ታውደለድላለህ፣ መሰሎችን እያዝክ ትጫለህ። ችግር የለም። ለዛ እኛ ሁሉንም ከዓለም መንግስት ጋር ጨርሰናል። ያቁናል፣ እናቃቸዋለን። ጥቅማቸውን ከጠበቅንላቸው እነሱ የእኛን ጥቅም ይጠብቃሉ። ችግሩ በጉያ ስር የሚነሳ እሳት ነው። ከብብቱ ስር ተነስተው ሰላም ይነሳል። ስለዚህ ያንን እሳት ለማንሳት ደግሞ የተነሳችሁ አለን ባዮች እናንተ ናችሁ። የምሳችሁን ስንሰጣችሁ ያኔ ገባል። ከማን ጀምር? እችን አይጥ ልጨርሳት ወይስ እንዴት ነው? ተማከሩበት። መረጃውን ፈልጋለሁ። لقم لحد زور منظره موت انه ما سنافكر موت ينافكر إني الناس تسمي قال تيجي تلتقس ما تاسو تولو ما تجرسو ما ساكي جنو جرسو موت أتكلم نقريني نقرين hundumtuu yeroo isaatti olaantummaa saba bal'aaf yeroon itti mirkaneeffatan ni argama yookaan ni jiraata. Kana abdii qabaadhaa jaallan qabsoo Oromoo galmaan gahuuf ifaajjan. Yeroo hundaa dharaa fi shirri qabsoo Oromoo keessatti dhalachuun faayidaa fi maqaa irraa argachuuf jiraata. Diinni nama dhuunfaa yookiin garee filatee osoo hin taane akka saba bal'aatti nu gabroomsee jiraata. Gabrummaa kana ofirraa qolachuuf garuu waliin qabsaa'uu qabna. Injifannoon gareen yookiin nama dhuunfaan argamu tokkollee hin jiraatu. Biyya badhaatee fi dachii gabbattuu osoo qabnu baqataa taanee biyya ormaa keessa gabrummaa lamdhibbee baadhannee jiraachuun hin qabnu. Kun abdii mana dukkanaatti marfame tahee hafuu hin qabu. Guyyaa mana keennaa baanee diinni itti gale keessaa baasuuf waan nutti ulfaatuuf osoo qe'ee keennaa hin ba'in utubaa mana keennaa qabannee diina lubbuu nu baasu kana ofirraa faccisuu qabna.
haqa waan qabnuuf ammas injifachuuf murannoodhaan itti deemuu qabna. Mul'anni keenya guddaan manaa baaneef Oromoo humnoome qaroome fi Oromiyaa badhaate arguudha. Injifannoo saba bal'aaf haqabaa sabaa mana hidhaa keessaa. የተራ ላሰናብታችሁ ጀግናው ያያ ተሰናበታት ትችላለህ ተሰናገደልሽ ያደለም የጎደለሽ የሰና ዶናሁን ነው ተሰናበታት ጀግናው እንግዲህ ድናሁን ነው ወይስ ወዲህ ነው አላቀ እንግዲህ ምሽን ባልሽ ደግ ጨካይ ነው ግን አይወድሽ ማለት ነው። namni alale waiko tilmama nawali nasawa naboda Sasa kungume kubako dubi ba kanchisa rimni nankamne nangungu me male akesi ndibane waisa yumbe kumbe. Halo bari namicha gurraacha argee ture bakka mucayyoon jirtu natti himee jira. Kanaaf ፖሊሶታ ብልብለ ሂሙ ቀባ ዱናም ብለሃል ጀግናው ሓደ خلተ እሺ ጆጌራ ትግል ማለት ቀልድ ወሰላድ ሲደላ አገሬት ሳይበይ ሲቀር አውሮፓ መስሏል። ፖለቲካ ማለት ቁማር ነው። ቁማሩን ካሸነፍክ እድሜህ በእጅ ነው። ከተሸነፍክ ደግሞ ልክ እንዳንተ ማለት ነው ከጨዋታ ወይ መውጣት አለብህ። አለበለዚያ ደግሞ ከጨዋታው መስመር ራሳችን እናስወጣለን። አይደለም አንተን ገና ፍንዳታ ይቀርና ማናችንም አያስቆምንም እኛ። እስቲ ወጥተህ ካለ ልቀበልሃ አይቱን ተተመልሶ ስጠኝ ደደብ ቆጠል ደደብ ጨረስክ ደደብ ይሄን ማለት ነው መረጃ ሽግጥ ማለት የፈሪዎች ነው። ላንተ ምን እንደሚገባ አሳያለሁ። ከኔ እጅ ከተረፍክ ያው እንግዲህ ቆራርጬ ነው የሚጨርሰው። ለዘመዶች ትነግራቸዋለህ ከተረፍክ አሉ። ለዚያ ደግሞ ሰማይ ቤት ስትሄድ መጽሐፍ ታጽፋለህ። ደደብነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሁን አሳያለሁ።
በል ንገረኝ አሁን የት ጋር አደረክ? ካሴቶኒ ጋር ያለው እሷን አትንካት ቶኮሎኮ እዚህን ቱቂን አና ብረጅራ ነምጀ ካባክ ቶኮላ አይደል እንዴ? የት እንዳለ ንገረኝ ነው ለታችን ልቀቃቸው። ካሴቱን ትፈልጋለህ? አሰጥ ወቃብራችሁ ፍርላችሁ እስከመለስ ድረስ ትቆያላችሁ። Motherfucker, freeze! I said freeze! Go down! Go down! Question 4747. That's it, right? Yeah. Anamana namieguf gambade sifude garu akata sakalabe wadala minyade si amade amani kisako ititi lamiko bane sifodes lamiko awalte anasfo lakese Anamana namieguf gambade sifude garu akata sakalabe wadala minyade si amade amani kisako ititi lamiko bane sifodes lamiko awalte anasbo lakese amana madala umaba amana nujuga amana abada jirenyel madaba madala umaba amana nujuga honda chaltutiya honda se chalchise ichiti sabafi Echiti kesa ko bane sito desi bane sito desi Honda chaltu diya Honda si chalchise Echiti sabafi Echiti kesa ko bane sito desi bane sito desi Dauna gonate imana lamirat matne ijarate laminyatu gogatu madaya uma sabakenya wan hamtu dagaya Dauna gonate imana lamirat matne ijarate laminyatu Gogatu madaya uma sabakenya wan hamtu dagaya
madala umaba amana mujugana ana mana namiyeguf gambade sifude garu akata sakalabe wadala minyade si amade amani kisako ichiti lamiko banesif odes lamiko awalte anasfo lakese ana mana lamiyeguf gambade sifude garu akata sakalabe wadala minyade si amade amani kisako ichiti lamiko banesif odes lamiko awalte anasbo lakese amana amana jirenyel manaba madala umaba amana amana abada jirenyel manaba madala umaba amana nujugana onda chaltutiya onda si chalchise ichiti sabafi ichiti kesako bane sitodese bane sitodese onda chaltutiya onda si chalchise ichiti sabafi ichiti kesako bane sitodese